لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Tiada sempaan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sempaan selain Allah, Nabi Muhammad kon pakona Allah. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eka dintong bedah mulotan sapelaan satatangkaan ngamri ridha dari pangeran tersyafaat dari ajunan. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau salawat lagi, mau salawat. Muhammadun sayyidun tabat manaqibuhu Muhammadun sawahur rahmani bin na'ami maulaya salli Allah daiman abada ala bibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، سباحة العلماء والفضلاء الكرماء، setuju para alim para ulama, salam ta'zim tersongkem babdi dalam dak keajunan sesangat badan kaula hormati Kiai Saleh terjugan ajunan sesangat badan kaula hormati Kiai Lukman tersetuju para kiai selain saya abdi tak nyebut asma ajunan tung persetungepon, namun tak ngorangi rasa hormat tur ta'zim abdi dalam dek ke para ajunan setuju. Para hadirin mustami'in
Setuju nasibatan kaula hormati utamana sahibul hajah Ustaz Suaidi sekeluarga ika dintoh sesangat batan kaula hormati langkong timin ngiring kabiti pepangkian kaula junan kalaban sami-sami asyukur dekat Allah Subhanahu wa taala atas setuju limpahan rahmat taufik hidayah tormauna ipun Allah sehingga kaula ajunan bisa apol kompol malam sesangat mubarakah kak dintoh waktu sesangat mubarakah acara sesangat mubarakah kak dintoh tantonah mana bita sarengi kalaban rahmat taufik hidayah tormana pun Allah kaula ajunan tak bisa apol kompol tetingiring kabiti kalaban talafuz alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah wassalamuhu malarmu keterasi aturaki nadek kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Rabu perayaan Zikra Maulidir Rasul atau memperingati kelahiran baginda Gusti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panika istana situng acara dimai dalam acara panikah tidak lain dan tidak bukan karena ada saraki madengaki kebungaan madengaki kakumpiraan karena bedena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben panikah ampun ipakon sareng Gusti Allah ipakon manabih kenging rahmat mana bikinging fadl epakon pepunga sareng Gusti Allah sebodaki sareng Gusti Allah dalam Al-Qur'an A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ngucapan Muhammad bifadlillahi manabi oleh fadl. Fadl gak dito manabi ke Habib amaknai ring paring macoma. Ring paring macoma panika artinya pemberian secara percuma. Ulama nafsire ay bidinil Islam. Fadl wa bi rahmatihi ban kalaban rahmatku sa Allah ulama nafsirih kalaban badana ilmu tapi Ibnu Abbas nafsirih kalaban badana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panapa pakun ku sa Allah falyafrahu maka becek bunga asambian gapi pakon bunga maka akhir-akhir penikah para Rabu banyak aliran-aliran seiri. Sajen ilarang, sajen eko cai bid'ah molotan panikah sajen berkumandang. Sajen eko cai bid'ah molotan panikah sajen rammi. Karena beda orang-orang panikah se ngucap molotan panikah bid'ah. Tapi berkata teng-teng. Ngolot nang ojak bid'ah keng berkatan ya teng-teng lah apa nih kisah saking berkat lagi etina beden boy orang semua jangan ketika itu apa cak mulut anjir tak contoh aku sarang baginda Rasulullah ini macam sahabat tada perayaan Maulid Nabi jere tebun pasir Rasulullah panika puasa ya Senin periksa nih sarang sahabat apa junan mau puasa Senin Rasulullah karena ia rijriya engkau ilahi raki berarti Rasulullah amolot king kalaban apuasa le detik molodan banika para Rabu istana tak ketua mewah sepenting kaula ajunan saja ikhlas apareng tak kutu sedekah ketiba nikah tedung ben bini niat ngatengah malam deki lek kok tora molot dah coba punten we abah nyaman banika Titi molotan sebeling nyaman penika molot kol 12. Engki. Por kelap penika. Onggon.
Boleh duredo kata semakin. Aduh. Korang boleh kalau dua aja ke boleh amolot boleh. Eki ngocak sebini. Apa lo kamu molot bang? Jadi molotan panika para rabu istana seteja bentuk amal kebagusan keng abe madengake kabungaan karena badana Rasulullah. Panika bisa ini ataki kalaban molot. Eki. Jadi segala jenis kebaikan panika bisa diadaki kalaban kebagusan. Kelar ngobengi permen guluban sampean beri kompo ya permen ya anak permen niat molotan. Ben molotan benikun setahun sekalian. Munjaan gula usulan di gula panika molotan mun sebisa panika senyaman pun are ungkuna. Pun are molotan apa ya male pencarama panika garus. Gila coba kana todo songkon kong cak ngari ya. Kele kaja. Allahumma shalli ala Muhammad. Funtan cokot jatuh gula. Karena beda dalam tiba panika. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib salatullahi malahat كواكب على أحمد خاي نجائم حدا حديث سورة بسم عز الشكر أعطى فر ولو أن عملنا كل حين saking engkau ngamalaki alakwaki alaksanaaki kullahinin setiap waktu li Ahmada maulidan kaangkui memperingati maulid Nabi qad kana wajib istana wajib apa-apa benih kempolan karena manteng papanapa para rabu karena bedena Nabi Muhammad panikan luar biasa dirasakan di alam setuju panika karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin maka pada hubungna antara kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi sejung adaan wa ma arsalnaka illa rahmatan sejung budian panika pada hubungna maka Ibnu Abbas panika ngarte nafsere wa bi rahmatihi ihubungaki kalaban ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin berarti rahmatan panika badana Nabi Muhammad juga rahmat muncan nak kana santre wa bi rahmatihi secungadan rahmatan secung budian panika mustaq pun tud dari situng kalimat rahimah situng akar maka para rabu ada hubungannya Nabi Muhammad itu sareng Gusti Allah minangka rahmat de ke setuju alam panika para rabu bukan tidak ada alasan sareng Gusti Allah minangka untuk melestarikan hukum-hukum seampun ibadiaki sareng Gusti Allah lebat jalan Nabi Muhammad. Saya bodoh Nabi Muhammad. Saya para rabu. Mungguleubeun sampian pah sobung Nabi Muhammad tada hukum Islam, guleubeun sampian panika keur-pikiran kangkuy undi alaksana ke undi panika. Sajaga sandi sapeker-pekeran polan sapena. Saking ngasubung tada hukum Islam, aduh maleng man ka aman. Binih kepikiran polan seratin. Aduh mangkan mandi bin disetin ratin. Abu eman ratin ni keting tuh lo tua coba. Saya nyaman abi dering coba. Heki jan tua jan coba kan nyaman. Heki tak usah kepikiran. Maka bahio coba kata solong kubudi indah mana ya. Heki paling coba nih saya takut. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Lama kabar Rabu kalaban badan Rasulullah gula pah oning arbinin oreng. Arya pereng oreng. Arya tang pangeran. Setiap waktu na salat Jumat. Engkau kutu bajar zakat. Engkau kutu asolat panika karena badan Nabi Muhammad. Abung pah gula pah subung Nabi Muhammad para Rabu andi bedoreng bini serek esake. Serek esake. Ku tabahan yang sampean cer-cerman gampang karo. Karena sobung hukum Islam, guleubeun sampean teh pangkina sapa. Leupan dikasih tung kelemahan. Kalaban beudena hukum Islam pangkina sapu arya tang panakan,
Aryatan anak arwatang macedi mun macedi je kabin mun metuah iki je kabin mun panapa pisan iki je kabin karena beudeun orang tak faham hukum panika palami beudi ke hukum sepah ngakungi sepah ngoliaki halal akabin sareng pisan ego pateuti apa deki anak basana beudi senaber panika tanya keteun kula pola beudi ke hukum sepah ngoliaki hukum oleh ngabin pisan nego tak kenging panika debun ke sattar almarhum Allah yarham taulli panika mon sepisanan maka para rabu kalaban beudena Rasulullah gulubeun sampean bah bisa oning dek ka hukum-hukum Islam kalaban beudena Rasulullah gulubeun sampean tak keur pikiran dek ka peurang sampun beuda sape teu saker pikiran beuden teh ngebu sape kata tade ieu tade ri beureun ampun susah saya ngebu sape panika pare kering ri beureun ada tak apa joreng jual pentol susah mak ge payanya ada tukun ada reng meleh takok pare kering bulan di kumpulan beureun dan gula panika iki dibas di kumpulan sepake saken sape panika jadi semua motor ge napa Pak anoh nyon sembung Fatihah panika pasir saya Fatihah sape sake iku Eki aduh ieu cek reng sape sesake para rebu saya pentai Fatihah ya Fatihan lain panika Al-Fatihatu ila sape ieu cek reng sape saya pentai Fatihah cek reng mulai lambak gurun mulai odi buru samaken gula sape pentai Fatihah panika mulai lambak guli sesekut anak podok tepak ujian guys napa male lulus ujian iki beungeus sepo ge nyono khusus aki iki pak sape Al-Fatihatu la sape muga-muga taknan doa langsung ke sandi fardhu lillahi taala iku sekali san salbut sekali kalaban beudena Nabi Muhammad kaula ajunan seri para rabu pah bisa tenang odi bisa ngasteteh bisa oning dianduin orang bisa oning dehaan orang lain kalaban beudena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya para rabu beudena Nabi Muhammad pun ki beudeus ngecok na boleh tada sanikana ki beudeus ngecok pah boleh sebung Nabi Muhammad abeli boleh ke orang sing ngocaan bid'ah duh deem ama pah ngocaan bid'ah iya dimah jarang kitab-kitab sebedorokun karang nama nosa pada monosana iya tahu kok aro karang nama nosa siapa sih ngocak karang nama lampir siapa sih ngocak king ulama sing ngarang panika ulama si ampun depak kamarta bedah teti mujtahid orang set kangku itu mujtahid panika berak para rabu Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad Ibnu Hanbal panika empat mazhab panika sebeda luar biasa kalimna salah situ Imam Syafi'i panika dari saking cerdas para rabu Imam Syafi'i panika mun oning cerdas antara oning cerdas Imam Syafi'i panika manabi maus maca dek ka kitab sekacer panika totot apa ge sebab mungkin yang lerek langsung hafal dari saking cerdas Imam Syafi'i lamun pi itu solong beda bi seporan na cek kayak apa tangban tak apa mulai marin di seporan panika cerdas Imam Syafi'i akati panika para rabu tidak ada untuk ijaman-jaman semakin panika bisa dikatakan sangat mustahil ulama-ulama semakin panika HP laptop tetimun mate HP napa butuh Cereng kiai Google sega eksai ka guru. Teti al ilmu nika fis sudur la fis sutur. Ilmu panika bade dalam mati bade dalam tulisan panika. Sanajan mateh lampu ulama-ulama samangkin si terkenal YouTube kutake pala nu di lampu. Motibah padang ada bah butuh langsung. Nah apa di malah ya tini ngiring-ngiring assalamualaikum kita assalamualaikum ini. Karena para rabu ulama-ulama panika yang kita jadikan panutan panika luar biasa kealim luar biasa. Maka muncan orang-orang se ngucap bid'ah panika duh enjak engkau langsung mun hukum mun tak ngelak langsung dari Al-Qur'an ben hadis bingko tak kalah.
Jak te kala biko. Muntut langsung ke Al-Quran ben hadis karena beni mako magulu ben sambian. Beni kelasah. Bedo ulama alim ampun tak usah kir pikiran gulu ben sambian bedena ilmu fikih panika peresan intisari dari Al-Quran ben hadis gulu ben sambian tak usah kir mikir cukup ajar fikih panika intisari tetapi mun tudah istimbatul hukmi muntut hukum istifadah muntut dalil istidlal muntut dalil kau ben sambian cukup muntut dari fikih tak usah langsung muntut dari Al-Quran ben hadis beni tempatah. Mumpah langsung ka ngalaka Al-Quran ben hadis umpama gulu ben sampean aja moh matu langsung teronyop coba dari burin nyaruan palami beder yang tersolong sesak teh langsung ngino mamatu langsung ke burin nyaruan saya cop eki punten mek beder karo aku rua gula punten mek beder penyakit beres kan bibir beres. Lah mungkin bening kenang na bening mako mah ampun cek norok cek langsung karena gula ban sampean berak kangkui langsung muntut Al-Quran dari hadis mereka karena beda hukum fikih panika langsung intisari dari Al-Quran ben hadis maka para rabu kalau ben badan Rasulullah sebagai rahmat dak seteja alam panika minangka sebagai situng kecintaan kaula padengaki kepungan orang mun bunga mun cinta dek ke situng-situng panika biasanya sepertama sekut disebut sampian mun lebur dek ke situng-situng sekut disebut lebur ke manuk keberak kete mor manuk saya sebut mololo more deruno laput der keteran pokok pah apal sampian mun apal mun dari pada acara eta paraban paraban mulai dari selangsing selempo dari sedeng seteki sepante secelang sepote seglowing apal karena lebur maka tanda-tanda apa nikah sukut disebut ingat anak-anak muda garu mun tepak kasmaran dek kenik bini neneng dan Roma aduk temor pikopian kulekuh piol-siolan sambil ngaring tandi otang karwah sambil ngocol si salan sergeseran obi manis wah jengla jangan dauna nangka kerpekeran sambil nangis ngen bengenan muanatika wah esan demi bi eman wah apa tangan anak tersebut di mah benita sampet karo ta kae selangki lanjut panika si era kulaku ngakan ring kuring nono sate campur areng boleh campur areng aduh fikale la karatin keng sayang le era celeng gua aduh parean ke leer debak di malah aduh tak lebur tidak bakal air jelang tak model nih bini semakin nak ketipan nih kau nih hadra sampean oh nih hadra nggak tangan pote kiri pinggir jelang muana pote ya besil air jelang nih kasih kocak potongan dua ada duh ting di budi aduh ting di ada lihat nih ke para rabu orang mun sebut cinta orang mun cinta senang sekut disebut ciri-cirinya terus nomor 2 atorok parentana mun libur ongkuan karena orang lebur terus panika tetingan bengenan luar biasa engkeun abe atorok pada pas perintah salah situngah Rasulullah panika termasuk makhluk yang bisa dijadikan kaca dari seluruh aspek dari keluarga Rasulullah rajin sesanga dari kenegaraan Rasulullah sebagai kepala negara dari sekancaan Rasulullah memiliki sahabat yang luar biasa banyak tetapi bisa tetiaki kacah dari seluruh aspek Rasulullah karena bisa dijadikan kaca maka sepatutnya kita guluban sampean ngiring lalampan Rasulullah panika termasuk orang pana romantis dek kerajin engki beni pah cakku makilah pegek ko tengah salaja karo pak karwa oleh sana pelencak ben sambian karo pak
Iki bah teh aku lentil ketelan loh. Iki. Mau sallallahu Muhammad. Lah, maka para Rabu ngireng romantis Rasulullah panika. Rasulullah panika ya Humairah hi orang se mirah pepena, kemirah-mirahan pepena. Ngucak akati panika ngalam. Sambian entar ka molot dan amit ke binina. Mereka eko ca entar ka semud demololo. Demah ka. Ya le. Oh sayang. Amit ke bina. Sayang. Demah. Entar ka molotan sayang. Si makruf hurun ban. Iya sayang, my darling. Kau pun semakin. Kan semakin jauh mana ketiba nikah. Guys. Kan semakin ke jauh mana. Hello guys. Kan jauh mana semua. Demah guys. Ada ngakok celatong guys. Jauh mana semakin. Budongku. Jadi para Rabu amit kerajinan. Dem agak entar kamu lodan. Debu ni kiai kak. Mun entar kamu lodan ria. Kau tu petepak beda tata krama nah. Le dek remajan le tata krama ria. Kau tu ngangkui kelampi sebersih. Adab sopan santun karena ngarabu nada keundangan Rasulullah. Le guleban sambian panika istona hakikina secara zahir guleban sambian panika yundang Ustaz Suaidi sekeluarga tapi secara batin kaula ajunan saja panika undangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tetiaki panika uzur bi guleban sambian. Guleban sambian ada uzur tapi ki undangan molot rabui molot. Yundang Rasulullah panika. Cintar ka molot ngakui kalampi kaos. Kausan salah kausa cap ABC ro yang kui coblos nomor 2 mangkat lo jelo kan disemprot sampean hibur oning pulang tuan rumah sampean mangkat lo jelo semprot punten kan disemprot panikah makli rabui malaikat panikah para rabu suka seneng dek ka perkara sira om. Maka semprot oning jak mangkat-mangkat lo jelo panika. Iki bade sabu berekai. Bade sebutan angoh macam-macam semprot pahro om kapiratah. Puruh rabu malaikat insyaallah irabui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nomor 2 ngireng lampun pole asiwak biasa ke asiwak. Asiwak panika mustahabun fi kulli hal. Isunat aki dalam setiap perkara. Dari saking sunnah siwak panika para Rabu ibil apai gulban sambian isunah haki asiwak asolat munta andi kaju siwak sambian olengin jam tadang akancan nah apa ongkuan panika congok kitab ongkuan berde kitab panika ken isyarat aki tanang sebe gere-gere iki mara rapat lemari karo iki begere-gere tanang le karwa ngaut kapi karwa polana ngaut kapi keng amit coba langsung nace iki bede cerita di masjid apa jeung jemaah mulai acarok iki Allahumma shalli ala Muhammad sunnah siwak panikah makempang de keluar roh paki roh ketika gulban sampean itu bu maka mun orang ampun ngapan ampun nazak panikah ampun melarat sunnah siwak iki lawan coba songkur songaki para Rabu salah para mati kursong iki hunta pesuan mayit panika sunnah panika isi waki karena malih gempang keluara roh le panika tandana abe lebur seneng dak ka Rasulullah karena beda orang gila panika dimin nyamanah kois panika lebur seneng dak ka Laila nyamanah sebidik panika Laila maka disebut dalam situng cerita Laila Majnun gila kois panika dak ka Laila kois panika ahli syair para Rabu ngucul syair amurru ala diyar Laila engkau lebat Roma Laila wa uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara engkau ngecup dek ke dindingah setiap dinding Roma Laila arbi ko ikecup wa ma hubbud diyari syawafan qalbi engkau beniking lebur seneng dek ka Roma engkau beniking seneng dek ka tembok Roma walakin hubbu man sakanud diyara tapi engkau seneng lebur dek ka orang seneng Eromaria maka dari saking gila nah
Tepak ajalan kois panika nemu pate. Ternyata paten Laila. Tabang panika para Rabu. Tabang. Karena gila. Dari saking gila na panika tak sadar cek bede duri, cek bede curang tahu nih. Pokok tinggal depak panika lo kakapi. Ternyata tek pangki bede orang asolat terabas bi kois panika. Sampai EPS1 bisa tidak merapojang. Tapi saya merapojang, menapojang pah EPS1. Ya betal bojang. Merapojang bah langsung EPS1 kuis. Kurang ajar bang, tak besar-besar ya bin matan. Oh punten nih ketambahan gula bang. Ada tanggung jawab sebanikar yang saya bojang. Tambahan di gula. Nah apa pak? Boh tak besar-besar buat apojang. Lebar ya dan tengah apojang. Punten tak pangki coba disampiana solat. Kenapa ini? Gula nabeng paten Laila apa nih ketek temu loh tak jeriah mapah bisa bantah sadar makin gula tanya gula ke sampian lebur seneng dapat punten dak kaku Allah seneng cinta mana punten dak kusa Allah cinta lecek mun sampean ngucap cinta seneng aku dak kusa Allah lecek ara apa kois gula jawabna kois panik luar biasa gula nabeng paten Laila tak sadar paten Laila beni Laila nah tek pangki jok bede dur dikene lo kakapi gula soko sakit nih kasih bede jurang tek pangki sampai sampian asolat panik tek pangki tek temu bi gula karena gula saking mabun gila dek paten Laila panik saya tabang gula tak sadar jok bede sampian mek pas sampian ngucap cinta khusuk lebur seneng dek kus Allah bede gula lebet ya dan sampian pahe pangki berarti solat gula ban sampean tadi ke solat ngoco lemari kau khusyuk iya lagi lakar melakat para rabu sialah bojeng pahyadan kakanan iki sampai aja genase ya ada bojeng ini benih karena tak kita kalah akal sa bojeng Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kul huwallahu ahad Allahus terong agak koceng ruang ibu uru koceng Eki cara apa jeng sampai aja ke koceng iya ngapa nih ke bojeng lalu nih ngasih ke ibu rupa nih ke para rabu kita diberikan tamparan diberi peringatan bi kois ternyata tanda orang cinta lebur dek kasih tumpar kara panika bisa malopah dek kapar kara serai maka para rabu kalaban bedenah peringatan maulid nabi panika muka-muka setuju sehadir majelis panika catat aki sareng Gusti Allah sebagai orang si cinta lebur dak ka Rasulullah seneng dak ka Rasulullah benih kempulan si beriadaan sambian panika iki king cerep ngarep panika cerep ngarep si beriadaan panika iki masalah paring iki alhamdulillah iki ki mapah teh paring panapa langsung dibudin Allahumma Muhammad dak panapa Muhammad apa kita pengakan nih kok Muhammad apa maka para rabu ngireng tampakkan pengelebur rasa senang rasa cinta tersene ada Gusti Kanjeng Nabi karena ketika sobung pertolongan paki kaula ajunan saja ketika mahsyar ibuan tahun penganggur sareng Gusti Allah ketika nyon tolong dak ka Gusti dak ka Nabi Adam ibuan tahun guluban sampean penganggur sareng Gusti Allah ketika mahsyar sekilan panika bodoh orang terselam dari pelona mios dia ke Nabi Adam ngiring ampun ibuan tahun panika orang yang penganggur terselam dari pelona ngiring bentos setuju panika nafsi engkok raja tusah engkok kalaban perkaran engkok kalaban sebab sengkok tang nak potoriah pahtiti sebab bodi alam tunya engkok tak bisa pentobaan engkok pentuni sareng Gusti Allah pahe patoron dari surga Gusti Allah engkok tak bisa pentobaan entar ka Nabi Ibrahim entar ka Nabi Musa entar ka Nabi Isa purunah dibudina panika apang kidak ka Nabi Muhammad Gusti Kanjeng Nabi ngereng tolong umat monoso setuju na panika ampun terselam dari pelok puru matur de Gusti Allah asujud Gusti Kanjeng Nabi Gusti maka Gusti Allah panika madhabu dak Rasulullah sal tu'ta minta apa pembinding kok tekan Nabi Muhammad isfa tu syafa katakanlah kasah-kasah beri syafaat umat banjir akhir setuju manusia panikah mulai dari Nabi Adam sampai deka umat dan Nabi Muhammad syafaat teh pas saya sebut syafaatul uzmah
Syafaatul uzmanah Rasulullah panika benikun iparengaki dak ka orang Islam, tapi orang-orang kafir setuju bakal iparingi syafaat sareng Rasulullah seekocak syafaatul uzma pah hisab panika. Panas sasamangken ki belum sopan apa. Mun sampean panas gula pada panas. Tapi muka-muka perlu saya keluar semakin panika. Paki apa yang hukuk teh ya junna Gusti Allah. Sabo tempengan bagus kaula ajunan. Muka-muka perlu saya keluar semakin panika. Apa yang persaksian pagi cek malam mangken malam Jumat. Kaula ajunan hadir dek kemulutan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekal saksi sareng Gusti Allah, bekal hadiri sareng Nabi Muhammad. Muka-muka Nabi Muhammad panika nace dek katanan kaula ajunan al-madad ya Rasulullah, tolong tace tangan abdina ya Rasulullah. Raja tusa abdi kuseh abdina mulai dari akil balik sampai semakin cek raja na tusah dek kareng sepo dek kata tangke dek kakuru. Muka-muka kalaban borokana maulid Nabi setuju tak pakuper sareng Gusti Allah kecuali tusu-tusuan ampun paronto saporo setuju sareng Gusti Allah. Tak pakuper sareng Gusti Allah kecuali kasosaanna ikan tenda dak kekepungan. Tak pakuper sareng Gusti Allah kecuali setuju tangkungan-tangkungan bisa lekas eparingi tangkungan sareng Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Para Rabu muka-muka sanajan nek sokone bisa barokah manfaat. Nyon pengaporah mana bibeda buddha bu seorang percuga dari abdina. Tapi mana bibeda bendera muka-muka barokah. Hadanallahu wa ikum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا عظيم سلطان يا عظيم سلطان يا عظيم سلطان Gusti zat semaha merang dak setuju doa setuju orang-orang jemaah sehadir majelis makin kak ditu ya Allah takahaki setuju hajat ya Allah takahaki setuju hajat ya Allah. Muka-muka mana bibada kesusaan dari hadirin kente kalaban barokana maulid dek kekapungan Gusti. Mana bingakungi li family keluarga sesongkan muka-muka kalaban barokana maulid apa sehat ya Allah. Muka-muka ya Allah si kita depak dek ke Mekah Madinah muka-muka pareng depak dek ke Mekah Madinah Gusti. Seampun depak muka-muka pareng depak li balian Gusti. Ya Allah abdin nyon pangapora abdin nyon sopora setuju hadirin nyon pangapora ya Allah. Mulai kikana mulai pelik sampai semangkin ya Allah. Abdin cek raja na tu sada ajunan Gusti. Nikmat ajunan cek banyak ane peringaki dak abdina. Tapi abdi telem amal saki kalaban maksiat kalaban angkon abdina. Kalaban rasa angkon abdina. Kalaban maksiat abdina. Cek tak pantas abdina ya Allah nyon sopora dak ajunan. Makhluk sesangat enah. Makhluk sesangat lemah kak dito. Kalaban borokan pemosan maulid ajunan nyepora da setuju tusa-tusa abdi telem ya Allah. Tusa-tusa na ring sepo abdi ya Allah. Tusa-tusa na ring sepo abdi ya Allah sampun tinggal umur setuju ya Allah. Abdi kencek tako on dak kaseksana ajunan Gusti. Abdi kencek tako on dak kaseksana ajunan Gusti. Selamat aki abdina ya Allah ban orang sepo abdina dari seksa ya Allah seksana kopur dari seksana malaikat mungkar serta malaikat nakir ya Allah pelancar aki Allah pelancar aki Allah lisan abdina kangku ya jawab pertanyaan dari mungkar serta malaikat nakir ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ja'alana Allahu yakum mayasawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'afatah اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القيم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وحينا بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجمعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول ما ينزلها ورحمنا يوم يشفع عن الخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معنا من القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها
اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى وسنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين وليوم لقائك من الذاكرين يا الله. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه ودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا بسر أسرار الفاتحة.